Buset, ini banyak banget guys, main well-nya guys. Kita ambil yang paling bawah dulu kali ya. Takeru dulu kali ya. Takeru dulu kali guys. Takeru dah. Takeru dulu ya. Do you like your mom, Takeru? Who do you like more, me or your mom? Ya emak lah. Di mana-mana tuh emak baru bapak, baru Batamon. Nangis kocak lu nggak ngerti sistem keluarga ya? Honestly, I like you just as much as I like my mom. Wah, seimbang nih. Emaknya sama Batamon. Yumini, it's mommy Batamon height. Takeru. Tadaima. Okairi. What should I do? I can tell her about Patamon. Iyalah, Digimon di sini pada diumpetin guys, pada nggak boleh tahu, orang-orang terdekat mereka tuh pada nggak boleh tahu. Nah kalau Hikari kasusnya dia juga bisa ngelihat soalnya pas dulu kecil, kan emaknya nggak ngelihat. Talking to someone. I was just talking to myself. Ngomong sendiri. She'll be able to see through a lie like that in no time flat. Iya bener, Takeru nggak jago ini karena bocah nggak bisa bohong guys. Kita keras reset out from our divorce. Masih ngomong ini masa? Masih ngomongin cerai udah kapan tahu? Have you been doing okay lately, Takeru? Are you sleeping and eating enough? Of course I am. I'm doing fine. Tapi sampai Takeru gede tuh di Digimon Adventure Zero 2 juga masih pisah kan ibu bapaknya. Karena di sini ada momen mereka berdua bersama loh, kalau nggak salah ya, seingat gua. Maksudnya si bapak memangnya Takeru. I heard there's a shortcut this way. Okay, it's nice to take another route once in a while. What should I make for tonight's dinner? I'm fine with whatever I like anything you make, mommy. Wah, spider. Dokugumon anjir. Dokugumon. This is like mommy fainted. Oh, emaknya pingsan di sini guys. Daripada kata. Give me your second face. Di sini berubah ya kalau nggak salah. Bisa berubah nggak sih guys? Di sini gue lupa. Kalau nggak salah berubah nggak sih? Ah nggak bisa guys. Ini udah grinding anjir. Wow. It's gonna be sakit bro. Wow. Masih bisa kuat lah ya guys. Batoto. Wah kena shock nih. Wah bahaya guys. Dulu lah, gua kena sticky bos. Sticky lagi guys. Untungnya kena shock terus. Karaco Batoto. Dia sticky mulu cok. Ngesok mulu tumben nih. Tahan Takeru, tahan. Kamu sudah aku grindingin ya. Jangan lemah kamu. Masih serangan yang lemah terus dia guys. Pakai ini anjing.
Mati sih, kena lah. Gila, menang lu boy. Oh, 4.000 naik sih ini mah. Enggak deh. Kocak kayak gimana mau lindungin anaknya, orang dipingsan aja. It was a spider, but it was just a normal spider. Dibohongin aja. Enggak mama, itu cuman spider biasa kok. Bigger out of so it's okay, I grabbed it and threw it away. I'm the one who's worn out, not Takeru. Yeah, you're right. Giant spider don't exist harusnya ya. Break away. Let's hurry up and go home. I have so much to tell you about Ken. Let's go home. You seem a lot more mature just now. Maybe because of Ken. I grew up little. Dah ngomong Patamon anjir. Bisa ngomong sih anjir.